Аузбилляхи бисмиллахи рахмани рахим. Ассаламу алейкум, салам машаду. Вай махквашка, вай гладуш мелочинга. Везгануч Аллах дала, вай дештек лелуштек, шеду адвел, бусол нахна, нохчу омна, пайди адвел зиндела. Там вай дистрил деранду, саншин хум хaqyadaц. Цаши ходе дельче, ишо хочерду, вай онах турпалху, медет, бакелхан. Везгануч Аллах дал газот глобал дельцун, дал шихусмя вокави велиз, медет, волчунна, волч нахан юак амбуш, يحاولش قوما سيل الله يلش ديك أنتور إيمان دوش أنتور ونستقبل وزنوج الله دال يو باخو قصة غازوت قبل دويتسون وزن ديلان مدة تشي داخل يحا أقوى نوحش قوم قوال معدول شو من سقط لوش سقط ديش شا دنيا شا يقام اشتياقنا وري وتقستنا وتصعد أم بلا أتمشجش ثاني وتقمت تنشوت أها وتصقر حلقة ليش مول شارخ حلقة رايحة وماستر دو على ليش ورز دق بول نخشي أتمخ اسمخ يوبلش قربلش سويتش يامر تخيلش إذا يوت سويلر قارد سويلر وأربع كنشنيق أن يامر تسويلر تنديلا أتس ماستر شو ولوش بيوش ماستر شو تيش بيحكت إذا تيركرخ تون دقالخر نستدر أختان تبا أربولشو ويتركوا مخكرة ويلار مي بولش ويلورش بولش وانا ثاني قاعد عليه حاجو يزغنوج الله دال بخيت دوزو غازو تاع حوط أمتي دقالخن وانا هو إذا تسحقر ما هو شاء أربع كنشنيقنا شالين نشومنا شي داخل يحشات أعيد شجلرنا ضحكوا ولا واتس إذا يخا ولا واتس إيش توقعنا يقطع كانوا قوم قوس ميحت أنت عليش قون خبو خنطاشة وعبد الحكيم و إيش تانا إيش تركوا مخكحة إميدة تقل خرحة عساغة دقشن كشنش بالش إيش تكشي بالش إز أنتم بول دقليت مش تيجي جاش نعصا إيش إهم ليرن بو أخوي وجو أداء لا تجو نيتوش دروي دلها وين تانا خوات دلش حولت أوكرانيا دلش حولت دوزنا وأتصل قيو أداء لا ترتخي لوي أم دلها ويشوت دوشون ويجري بيسخن وش الله دال شون ديكن زبيق بول يقول قوشة تهانسن يمدة دقة يعني أدولا أق شولش دير أحسونا تانا وي أوكرانيا بول ويجرشك هقير حال دوز قزع دوش تهم خدو ميل دوخا هقعت دقوالا هقعت دقوالا ده هقير عدل ثاني وليلوش دوش غوقع ويدليرن دوش غوقع حقيحة هقعت ساتس أفيتسالا ني أفيتسالا حوليحة ويديستخلش دو دعبيلش خير دوش دو تنديلا وين طبعا قزع دوش دو الحل تعبير باش دوش داتسخر هندالشه ماستا ويتعو إذا رسي بتشاقيو أخذ رسي بتشاقو ويتوعدين دو زولمش ثاني إز تيجادين ظلم يا خا تو أم تخلش تغنى أوكرانيا حقيقة يبتشاق يوروبي حقيقة قانا إتاريوش روسكي ميري تغنى وي نخشي شوح دين يولير تاري سويت عدل عدل شو يعني روسكي مير وقبع إذا سول دارش خلر تانيو عشوز إذا سول بيرشتوش بوخن باجي ميخ مخ قومت اعتارلين إذا الله خارج الله إزدرجي الدنيا نقشر أم دلع الدنيا نوت ونتبعي شتاح بنا قرد بنا تارجع إشي عالشو نوختي شو حشاقي قطر تندل شتانا قز حقيقة يوروبي هنس أوكرانيا عبوش تندل وين خا تعاون خاديز وبيجي يوروب وشك دا إليزا طبعا روسكي مير أوكرانيا حقيقة شون قانا هور يوروب هو شونا تسيور يشون روسكي مير هورن دوزلي هورن خسمية صوت دوزنا سونا وي يوروبا عبول شرقة روسيا شو عبيش بوش بار وشك تا برسم وتاها تنشين وتاها قائم وتاها يستخدم دلاسون В эти дни исполнится 9 лет со дня
гибели или со дня вероломного убийства почетного консула Чеченской Республики Ичкерия в Турции Медета Анлу. Медет Анлу был патриотом своей страны и посвятил свою сознательную жизнь для того, чтобы, посвятил свою жизнь и поддержал борьбу чеченского народа за свою независимость и свободу. И именно тогда даже, когда некоторые чеченцы отступили от этого, устали, сломались и перешли на сторону противника, Медет Анлу продолжил свой путь стоять и отстаивать право чеченского народа на свою свободу и на свою независимость. Поэтому я хочу поблагодарить всех, кто сегодня участвует в этих памятных мероприятиях, посвященных к 9-й годовщине со дня гибели Медета Анлу. Хочу поблагодарить Альви Хаджи, старейшину нашего из Турции, который внес огромную лепту в борьбу чеченского народа, и из его семьи 5 сыновей погибли на пути свободы и независимости чеченского народа. И поэтому я еще раз восторгаюсь этим человеком и горжусь тем, что я его знал, имел честь знать его, общаться с ним. И пусть Всевышний даст ему терпение за все, что он вытерпел все это время. И пусть Всевышний посчитает это его вкладом в исламскую религию, его взнос и его иман, конечно, это многого стоит. Поэтому я уверен в том, что Всевышний должным образом отблагодарит Али Хаджи. Также с ним сегодня вышли наши друзья, молодые ребята, молодые патриоты. Они не совсем молодые, но они по сравнению с Альви выглядят молодо. Но они тоже всю свою сознательную жизнь отдали борьбе за независимость и свободу чеченского народа. Но я, к сожалению, не смог принять участие в этом мероприятии, так как я сегодня нахожусь в Киеве. И то, что сегодня происходит в Киеве, напрямую касается и чеченцев, и чеченского народа. Именно в Чечне начал возрождаться русский мир, который пришел сегодня в Европу. Именно если этот русский мир не будет остановлен здесь, в Украине, и разгромлен, я уверяю всех европейцев, что этот русский мир придет в семью каждого европейца. И поэтому все мы, всем миром обязаны сегодня дать отпор взорвавшимся военным преступникам во главе с Путиным. И я уверен, что мы все вместе, всем миром победим это зло, иншаллах. И именно с этой целью, для того, чтобы еще раз поддержать руководство Украины, украинский народ, проявить нашу солидарность от имени и чеченского народа, и всех свободолюбивых чеченцев, я прибыл сегодня с официальным визитом в Киев. Я нахожусь здесь и имею и официальные, и конфиденциальные встречи. Также я планирую встретиться с чеченскими воинами, бойцами, которые в рядах украинского сопротивления отражают российскую агрессию. Я уверен в том, что все мы вместе победим это зло, мы обязаны победить это зло. Но победа наша будет заключаться не в том, чтобы деоккупировать захваченные территории России, которые они захватили в Украине, на Кавказе, в частности Чечню, как Чечня, Чеченская республика, которая находится под российской оккупацией. Мы уверены в том, что победа это будет означать депутизация России, демонтаж этой страны и призыв и привлечение их к ответственности за военные преступления. И я в этом уверен, что это нам удастся. Всего доброго. Спасибо за внимание. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.